Testing. Malungil itasil sin mera arbelaw rogoy musbil tunin en metial. Togobet sil program ra kafis akla ya togobet sil okya kamama surangal whips junior. Gire ko kurang madulang claim properly. E gitu ro ko matangil wasenggal ata amla otiak lemria dengringin murmur mur sil kotrang arba lobis ra blur belaw. Mang barang mamar ata kafis akla mos bamel metial dolong lam yol ulta igel kora osingel girela tial sengkol mran me makamel tabul ngal taat tapos sis bransel e direct mo sob el gongel kamam mang al suku mangania karma marat ko ilo sa ma au tigar mam marat ko ilo nga bang ari bela al chils yung mla gongel magi mo e direct kami tirgel guk makatek tolo mes tial program dang la ding wara 7750206 e dang la ding wara junior tirgel oba ding wara kambes agi try dia gim gange deng wal mo deng wal men dis emel tek sagri mal ubung kamen terkau agi muy gon mortial itial to bet program mo al afternoon at tachiga maktul meri se mal merenga sulemos en metro romam yung ilo to osong e congratulate terkau wish you the best itial to ko blam niak lemeringi e ko algiun miskaw mal ngani ko ra osingen mag desem so mo em dong ra ela lo mola aga ko ra question sir ko ma sum diu gilo Sulang senator o Rebora itu, masih mal ungil sils morarogul adar belau kote kutel tel khusus rai bedul maraklai marubugul belau pilung ebiraklai marmasil belau present ramasau vice president oilo mar rogun ministers President Senate Baules Marogul Senators, Speaker House Anastasio Marogul Delegates, Governor Temis Mulit Chairman Governors Association Marogul Governors, Speakers, Lators, Tukubet sa Rogul Other Belao Kera Ayang Almon Mutra Hot Charigi. Tiala Hotel Tan Upedumara TV, el Mo Tisel Nia Runguled السمريار المشهور على بلاو يقلاو بس تدريق اللايف را يوتيوب تدريق التوبت سلسوس المورتريال نلقى ذا نغير كريل أبلور بلاو مصري لوك مسا تيال برنامج رجيت على السيلز أقرا ميل بدأ بقى برا شو هلا نغرا قرا سيل الدولي تيال رولون هذا الجدا السمريال مشهور على بلاو مقموم لا تكرا تقرا فالنتاين Tora Valentana masadra ultoir makmo lotkia tingel adama garsera al vila dalage ngwasea number wateng ka promise no ase kadamor belau sel bokpi sel bodo bil mana telede kadamor belau e mamlat ko sagi mere belang timlakal beot lemring lakna in the 70s lemring lakna adama ka amle tokulura rangaringi Emlania time in the late 70s, adala sensera school, en asero sen chables. Lengam ran timlaka urerele fishermen activa sengal dalaga sea autoy. Ngongel hoy tiablo abrigel ember belau yadamaga mlamo teder ngalgel sal yadamaga dagalo urer or training ram dala high school. Kasi ngal dalaga maklonul adakal bol berti orang run kata makan itu orang kula terangi kan do you know سيد الكلمري رينغ هذا ما مثل البلتيجر رينغ ريرا الملسولا بالوالي وسيق أكمو سكولة جمبر بيلاو سيد الورتوي رادور ترين أنا أدير كسر أكبر سكول سلم لفورستل لول دسوق سيق مالدي ممرك سكول أمور بيلاو
Nang tele dra uro lam kala president at pisong. Eliluton mo ra school serak ngara graduate school ang nariar sa legal wase. Kamunam ko ta mo la interview. Dim la ka ngodol lulda sort murap truk siya amnarap truk ra. Gidi mala mi kare ta ma mamal wase. Mal so tial bulu amal klabo ko le ngil bulu wiga gira ruli mongil bulu. Magada kada mring la ore ndim lo ate ledel el ki u kwase namo time lu tungwa klar yidir u tire lo der sira boy idro sira adra bulu mang amle first el tele nuru sira sira kan 2005 and then in 2008 dik kuta tele mal gurang asulira adra bulu bela al miska ka tele miskita tele makadamo kadamo makalo urior el ngara senet el erul term se mergo kadamir kadamir 2016 ela kadu mermal maldar saranklet toko el dul banga sera drut ma senet se agotar adr belo te dagal besel toko tia matol lulus peri adama ka sera drut ma senet 2000 actually sera ngara house of delegates ma higay del toko el duko nesa mariara tokora wasem grado nga sa aududirara maulang huludo para tokora minimum wage mlaria sel FIB diploil msadria setia malo o widel mara adama gamle tar triel adal amle tra reformer sel delil sel ulda sungar alchara se alchumar adal bela sel murul shoba nganam ko tra adal model ablul memru leng sel ulda so sengira del الماتة على الغرب بيلاو الغوت مرة أدر بيلاو أوي كده سمريرا investment outside المي ندي أيقال investment outside أتقل ويلا لولتيت أيقال أكتة على السيل مرة أنا لقيت نغرا أبلور بيلا لولتيت ترتير من غير يريد مرة أبلور أمريكا ل سيل مالك لك ريمبريرا يمي غري الستارت شوباي challenge radama ga momala lo na abang mnagam kadma kada lo lius mundim lo mlam ko klebul ngel manager abang mlemring la dosi gaurio and then sel direct man mle isura adala ga wase gidan sel mori abli lemle se direct mle clone problem resetam wase mgrad ngarge free ut mse adal marare mgadro abli sel dangara amrige le to apartment betul kabla lo terus saya di mau abli terus kita sel time soal. Akora mau mesegel issue sel time era time akmer ka issue. Diri kamal el modo diri ka challenging adalang ok arang liga ami sen moram rigel dekal is moram rigel leng tosiga tean dekal is ang dak taset alis tosiga tean meng kita mno ete le moram rigel ms3 re mal betul ka ngiluro lorur se betul ka other belo was magrado no se klaklangar tira bekal sis magrado ur se agoten kadomra was to kora geisa gira demlisi ini adolesi to kora geisa pida corona ngari we have to look beyond the to kora di tourism le tourism uktara atletara o marger di we have to diversify nari atele del الموضوع ترى banker yang malu asyat tara ate al el money rablur belo a creator wablur a Switzerland belo wase abela selangat tatanya location ni beto kablul mliwe kril sedelo aseng dekal sa radar al sila dekal umra kabel mentertir mensori ra safe al basyo longari ablur amrigel dia teng independent tek medra blurir la si law dudir ni ko mangar maulingil ma sea basic concept dira ka lultu sea sel requirement asin dira ka lula the expanded tial corporate registry malula trading companies tir rabela umsil el transit takla tiang ore example Apple for example ali sell outside branch tir angara Ireland and I had the opportunity in Ireland this summer. I mean the economy is booming over there. And then till recently issue Hong Kong a first place route tigel adra Hong Kong le ngaria issue tir amor Ireland
So, there's opportunities in dikmeder. Gidan ding, tukol dos pese, arada diri kalos pera place el safe, ungila kabelmentri, silo marari, elo aududir, kita mangkare mala olingin. Kadang mesti olingin ding ukari sel dolari. El help pra agay zargi. Ma emas kita esel tretara ureo. Atokora tourism ngari di mostra el jobs ra tourism asa do ase hindi kal high paying jobs. A financial sector wa ablura Hong Kong ma ablura Singapore ay highest per capita GDP. Tourism awana takaklel hindi ser close part niya armor tra financial sector. Esel financial sector ara niya they get paid more money care al office to secretary to staff to el kita other bela so da kita rurior. I mean let's be honest. Kita so da ngal sabla kita kal so da ngara. Am kayal kata namo tigim bel. Do apa dengan dia kal so kada umral say we have to look at other areas and say the expand the economy git. Kadire kalau umral I don't know if you recall umlaria timing. Umlari sel economic symposium. Rakam besar compact what we need to do to prepare for 2024. Ingela kana Mr. Bank of Kwamale Wali Azman Damle I was say one of the things you need to consider Arulia University Belau. Why? Kita dim dengan segal school aiga asel generate revenue merabalu plus they have high paying jobs and dirgal tara economy. Engara advantage gid. Kita sell got number one advantage gid amodadu American English. Other Asia ahmal sorry ra American English. Moria American English and British and Australian and baby ra English and Filipino English asel got ngariyo ta tiga di best mo. So a school ngar belau asel tara industrial kada perara de los isak rawil wage plus and generate tabes rudo dum me. Kada start 6 to 8th grade. We can have English classes for them. And then high school. After high school, have a university. Kasi ngari. And tuli telling we experiencing it school that ngiri. Another one of blue which today ngari ang ka Japan, ngari ang ka Korea, ngari ang ka China. Tadi kalsar betul kalau telah di 15. But the number one reason at tangara school belau, sorry American English. Let's say kalau das tiga tidak sorry mas school American. Plus, a number one trading partner, number one trading partner, regal, Asia, American. So, for business, that's a long message. Sorry, investor, regalin mo regal school. So, actimus kami example. Ang algar bela, sila para school area kirador, 3,000 madringa tuition rima, akale ratara. Ya, ang algar Sina, malu ang algar Korea, agim charge niya 3 merul telal. Seguido el primero telagem tralaban umer tial restra school mendagi monas a tuition e tral help pertiga seya same type pra economy ukse darulira to education actimus ka example blura a California de un monday mal to foreign students en ngara school oise di a school ase kama University of California system aula gilara foreign students tiga selame tapera full tuition which is many times higher local. Yala Amerika lang namoria sell resident rate, non-resident, international rate. Ito na ako sa tiyatara klole ka namin. I don't know if you recently seen the news and dito sa losan mo na Amerika lang suktial coronavirus sa continue $14.8 billion al spending ang kaskura al sila blura Amerika. So, that's another opportunity for us. Aktira ka but self-release and diri kalsel help improve the educational system. Mga standard ringin mo tirakra ablula de. Kita del tenar ang lagi del and maran may opportunities ra balwan. At the same time kada malomra ra tukol sa hospital gid needs help. And we need to do all we can and help hospital gid. Of course kadinga ra building it needs help. Diregal equipment, mga nga, they're aging, and they need help. And one of the things I'll considering maybe in namo time,
privatize a hospital operation. Ani na kata tiyan Ministry of Health alo tong ura rin belaw. Di tiyan operation hospital kali level sila private entity run it better than us. I don't know, what PPUC or kata askral say Doctoriano's clinic or kata let's entertain a idea lo say tunga kong bali siya palme el help pergi el run hospital. Kita di tialu do government do bal lo melur hospital di tungon mesti say hindi other bela legong tegi dagiri peril rate and all mol masel care el doraril los issue maudo do peril los issue nidil boring opportunity tiluk pai create a medical tourism. Mobile sebenarnya adra asina mar adra American whoever los medical care el bera blur belo. Ngaria otherwise I said mal simple. Ablur asina el alcils adega berrotri. Ya adra atsel bolser en ablur asina solo martara raktel. Whether ang sa government malumeng usyo bay lel suma atong dali rakteleng tusto baro urtuon mo rin malo to fire mang tiga amisen mo ratara blun mo guru le tomar taraktir Okay. mang aya te al el mergi del sia del uk helper tiral especially to ora casino ma and if you have a will treatment tertia and maybe I guess improve mar arat sel bolser hindi ka turo kortin mo Taiwan. Maybe tamor sa klorbot ka Taiwan di sila berbelal el follow up lang treatment tel. Hindi ka buluko lang arse. Lang ako tumom kita ro ge sel sumong adang raw guru man mom gate kat emas mer se digal sel. Hindi ka sa family eklol expense for family mal obrao. Ay kadong mara lo sin lamo tamel we need to do more to invest medical care git mang siya dal by keep pertel udo mga rablur bela dagat to rather than mosmera ang artia dagal they don't have to be away from their families dire ka malong marara to ko wase we need to invest in social programs sektor sa social programs kita mal social workers for example are begara ko sibam lemra di sel wase help para sel git sel dorurt ngari sel tele der house to house mga kamli house to house ang ginagawa mga 2000 2004 2008 2012 2016 mela tam gadam ro sul to sel dora you know you hear about the problems you kamo mala swar sel niya aring ngari adra bekal sel mring la adra clear and you know just so happens I've used this as an example sel community and cultural services ministry rigid. Se budget niya less than 1 million na bekar. Ese girel help program award help program ngaya help trial matar basri. May siya? Oboro ko state and 1 million na imara ngun me asen selo asen kamaring lap tulun. Askara nur so asen momeseri. May siya? Aldura nur so momeseri asen kabong bangok. Mota makalur sa masa trogi ragering ma find out wasan dimla kalo mura tuta meng naria sandwich liru lenga tia blon wai se meng wa sandwich musa sang ngoli mli maran el tergi bang asen de kan lamada kan mri aptru ko mongolo tin murakas seguida gira der adres ngara issue ar other abekelsis how do we help them akora molu kya tamra titi ngaruba ka adra titi modelo ase there was a program for old age. Sila nga niya wali. Naniya kalira mas maruba kam naniya tokol nges wal morti. Even mas school mum naniya breakfast ma lunch. Ekaduk fast forward na lang ay gabay bal blada lo songs. Mga kaseng ngora kitol dolo ko ase. Sila nga ngalgira atra mrigel ang amle ungile. Ela plabol tigil kira. Ekaduk oram lamo talamo otrol. So I think I think symptoms are a problem. It's a problem domestic ase. Other bela wa girin moria ureri. Girin moria ureri lungi la ureri lungi ra kar karengi. And that's why atara gulo konit to ase there has to be a ministry of human resources
or Ministry of Labor. Wablo Amrigala. Wablo Amrigala has a Department of Labor. A purpose cell department. Dekal masang radara Bangladesh, maradara huripi mablo Amrigala. Se problem radara immigration. Tirgem asang nomes hasengal adara Amrigala. Ngaria urere, ngungil telaw dudel, ngarak certifying, ngaraigel program sel sera government remul help rangaladang mo employable. Asum lalu sera urere tiang. Ngari education program sel so is bringat collect statistics o ay selo say ay gagita nga songos to si cross the retrainer tigamel tur tialuro. That's say adom ring. We need to find ways to employ ara. We need to get them good jobs. We need to get them good paying jobs. Nga kamal dire ko lombrang ay ngayel sila ngari kada milsada tora minimum wage. People have to earn a decent living. El ngari ministril ngarsel lo mesra tial human resources git tira part rang ali ra collect statistics. Sira karam rigeleng mal digam le France news screen asi CNN asi unemployment 3.5%. El 3.5% en more ngela asi tiang malungile the statistics Bureau of Labor and Statistics or tial one ministry. We need to find them good paying jobs, but we need to find them jobs to begin with. Spera last example lang. Ayun lang tingin mo sera langaria umru baybraran. We ended up hiring rakmed el 60 boy grablu. Tigel nesiga uror el flakmen. Yakam tingin kita abto kita ngarigel ngara pas teluk mem ngasangar kita meri kita tiga uror. Marbuiga tulus pe uror. Esera tap tiga ureri. Abla polisa oais. Nga mo adra patrol. Sige del year and a half. El gimos per tiga del medel ogol mel 60 flakmen. Drop a crime. Why? Ngaria ureri. Tamasangal talsils. Scaretera borre. Tiang wil toy. Ngida umalo asya asumo dasmiga ureri arbuigi. Mstria wil teal. Help ratial overall problem ra. Abelwadi no. Kada masada to radrats. Yes, we can spend more money on enforcement. Kada umalo asya 60 en mangara tunare lang. We should maybe help rather than the enforcement atara issue. Di regal gira del bay spend ra clol time lol sisa kranal gira malakal boring. My education system gira or sisa kartir malakal boring. And then alsumat mlom career matam soy sabri. Ngaraigel program rigit sel top del help partir malakal lutul soy sa. Ngaria urel da tigil misteri. Ngaria program help partir mong counseling. What are the programs? To me, that should be our focus now. Kada smiga te ala already. Mung model lomda so tia ko tara fast money. Mung kita sometimes enforcement tem artira kalbu sa di bande. Di gira del mora ultial problem. Anu una already. Ala ngani te ala mortir. Ada dolcisa partir. Maybe I guess el help partir mundial. In the first place. So, kita mnoder siyang kled, ng tora uktoy. Batigar ang udra balwad, kada samarial masyura adar belaw, nakaway siya, adim tingay sila nga senate, so adal debate. Nga katakangan, hindi ka kiba. Sige del spirit nga, so katakangan, I'm gonna fight, darter basent, el girela, aklugar adar belaw. And at kita sometimes ada ulah se gamal fire mal diol sis brau disuel no kita dem lau disuel arbekla di sel obeska ngara lo se bom mol dalak gila se ak mor sel gotel probable dalak nga umra lo se es ser siungiu I have to fight to the hardest among maral di kotulun di tiaman la mo kamangal so kal meringa suli tial program kami le tial program ria goto cloud to telen leke mamal rogul kohosya Aramur telmura olsal boy el samrial masyo di partrang ala ma mertial madami mo gera kamam mga titra kamam leng giri ra adrablun mo base te secure kamam leng ra u maral di mena sulur segi de tiaman na mo kamal introduction malungil junior nadi katringil di mo junior malungil kamsaura ungil lo singem
kung das Mr. Wilter kambesa dira nga nga question or me ba tong olgong sama Mr. Wilter mal ko nga nga karil kirela as you know tial gafis akla adi adi lul mesel budulu dira tagil any so questions might come and go ikol yung sa Mr. Wilter maguklan nga ora aswal logel kire me olgong lang arga udre. Okay. Dia nga man na long siya ngala Raigelu the swing. Michael Lolo Toya Musada igal problem. Say ta question. Al sugungo mo what are you going to do about it? Pero kurang sarga ngwa omdul wase. Ngaringa this connection na adra blua needs ti mar adal mitika igati. Then como tat sa budget mal club blueprint tora ikanami. Mang Google the swega, Google the swega, say Macnamal Gorti, say Kira Telgiban Kita communication and Marred, Maradra Blue Spahil. Len Waya, the Mubedura Toy and the Dometra budget and the Rangalsi. Mendial Muru, the Milman Mutram. Agri Lego, say Obon, and Mlamode, I give a Blamdul, Malbetolumi, it made the Losisium. En mo sabi mel ko dura to ora budget molmuta adol olbil mugmil mokmagloro e mal adres aigel problem adol belar el time to ora galax ma senior citizens problem ma to ora pension plan aigel ngalngil al mlamoringa arvel segi da question El question ka mal. Ya ka Mole mal. ya ka te kuilin mo face aigel ada guguk mulmo go Michael mo me muk problem la taramlar office ega guk tibi asel borgi lengal guk morgol president active sol melgoy nga guk interest ngira to me nga environment ndiagal other belar el time alolo ko mulu ay sel wa sel other belar ul ega nga office gisel gume se omrul budget ta nga segi berra maul maigal problem adil nga segi la guk opinion nga question na level ngalaw do swem ngong agrual Ya, mal duso ka mal simple. Ado nga yo sang alme, ngirel mo berkatak no mara adra bulu. okay Ele nga ka umbral was ngirel lorong teatro olbil, ngirel moria hearing, ngirel berkatak om so de la igal udo de la dudir adra bela rogui. Ndia ka diludo de la qabelment. Ele ngirel se goto cloud to tel tolisir aniradro ase gaudu de rogui. Mung Ndiaga kura di doral mo mibra da lela karrakar. Aiga gira dan mengarigir. Mengaria ngeso nga outside del me ngaria betok teretar o mengarigir. Ndi sel cloud to trel sel bodos pe ngire lo wilo muite le batau. Aula gusper sel 20/20 ngire el batau to osnge de berrogol. El mal mo mesa igele ele gida sell the house to house kita mal mo understand the sell ringan ngarian adara vehicle sales ngaga diwa se neklo ludo danga blue rambrigen material bebirar salid dinga ga se ngadir ng songs le sell IDB report dirga tilaw da se basically kita amsadra same average tial GDP growth rate in the 5% mungura di olingim mela question ase ara adara rambrigen takantino no meski danga so lokora di olingim ada temral more serendil wase kami partner kami me soma manon go share kami no msisi el bulu letara la logornya rata biasi kamar sio garu dara atara bulu ko mal sisi aure alsa so kami la tara mrigal kom karal kira brother bela you know I kita girel and I'll just use an example sira do compact au do dara compact al dilul wase kada malara 15 million after a year 15 al dimra al mora future why say anga ka sira tan bigla mal min nga bladder git ako che ele a minimum wage sira nga compact $25 el al sales and 350 al sum ko spera di simple el or el al sales a bladder bigla a gire lo skida 45 million el to keep us at the same level di tiel drong let kita bladder bigla ko diol sesing di bral morio dia sisin marigal baby rablu di tiel nges rom skida bigla nga umbral wase kita sing nges di tianga
tukar partnership. Ano tus para tukar partnership ngarian ngura alsel. Oise maulang tukar partnership tia kita triga ngari los pairing irgit. Kita ngari dos pairing irtir. Let's help each other. Ula belal mom sisi you know active ska one example. Akam paktro dam lagi rel dimre dan mombre. Tidio ban man blok mal. Oh ngilam finally mombre. Tingra mang se direkal dilera economic growth rabulwa. And then you go to TLBS agreement terakampat. Mata direkal kursil. Mombre ka Obama le itir sil dia ka agreement. Tira siya kamamal sa limiu kumiamal sa limam. Well, sometimes sel girel autoira girel mral ngar serre. Oise? Kuhup na dunia. Ako na di maska. So, gida sodram tira adram rigel. Maka mamudu lo ase. Tial autoira girel da melisi ini. Ya kamama trigi belum songo sa elam. Songo ma mermula igam bol mesisi aga izar kamam laki dim dase metara. Sige da. Two questions sa kamla kukulia to na dula kamong nga two questions. Ako te kamla o diria tele Amerika nga ka dire lo umbral lo ase. Miedel to am le giri rumun merigi. And there are trusteeship agreement that say nga United Nations. Ngirin nga niya social improvement, ma rolera political improvement tergip, ma economic growth tergip. Egel to blow politics ma social rule, maybe politics 110%. Kita tell southern mother will be. Kesel di mlagar rally, le torrega de gidel waisei, magadi malmol dependent at togara economic pay. Magadri rally say gidel el Gloria sel lomrul dura Hawaii, en Gloria sectional sel BS el agreement lo hace. Moringia a group political professional Economist. O economist el momrul economic base el belo. Ela tel gurren sengi u era el altaime a presidente ma minister of finance amlania toksha lo hace. Ti ilmle eliminate se. Mengkilog del dimlagal even ang hapin. Dimlagal bon. Mengwaya do mol man dependent tramri. Diesel book side der other belai junior tiagi. Ay gel udaw del dimilay. What happened? Mal dirga ka agora investment del lil gil produce a revenue melbelo. Kerdi gilang in women mergo. Dia vital tilagi del west project ada bela ngani. Ekila dimla kangana drelil girela development karim rural olera tourism which is unpredictable tolen saben morio esben. Ma gumdas wen folta direl ngar gidel ada bela gumdas lo ase. Girel ngani atingel bulgor gilo ase girel independent el malmol independent rilara sengalera bebira kabelmen tada ka mugire del maral mo independent le gumdas e ka mangal na mo dependent le langen kamalga udo ya kelmut melgo tbiki ka adasina di ka hale google on ko adasina me lo sa gimus kemel mutu tokludo dal ni on na papak tel muskami ya pagi ka adal beral bolgonge Maise. tila ikida bolgonge menjal sal gumdas ni menjal sal mal di do Kida gumdas se gerdilegal equally responsible girel talbulu. Al murul mo tub auriol agid mulgol girila adar belo. Well, nga umra sing to ka progress el blada me. Sel dumura social programs. Kadamla rula pension, rula health insurance. Di ngari angal sang set. They all need money. They all need help. Kadang umral, nga umra sa school hospital kita umira time ratiti. We made progress. Could they be better? Yes. That's why kadang mur. Kadang to so improvement. Economic pace rin. Kadang al tangat te medra Asia mong ehmal blo tabo ko labalwat mong increase at tourism. Does it need improvement? Nga umral was yes. Gira da logic rase ang magara dom dois sel udo dal النيار ويب تنمر أدر بيلا من قطر ويل توي سل كم نادولي سل سوما ويست تام قدر هوتير تير سل بيبا تام مقبوبي كسل دل واسي
yang mal gira drum sira tax incentive adara ngodal bulu. Temen mani de mi Oh. gila al muto mas square. Kumlam sawas ta tax incentive nam bodol hotel mal club hotel al sedorior. I mean to me segida gira dolo law mesering. Kita a lot of times segada mo amar other outside am labes wase ngara kadam ruri locally help para other. So you know one of the things I talk about is we need tax reform. Ele excepto hacer tax reform kita gira dan magara ono songo sel tax pur don el peri other belao. E magara se moklo dolari ra other ango del belu. Maru kada moklo dolari trigger musuka moklo. Elengel ko tengario akirel maringiria asura mo the help pri. Of course tol tobasing casual yung sa tax. No, we have to rebalance. Ele adi simple system rela nga obura rubeng nga shares ra all. Sumo nga kote selo legal galela all mangkal fry gada kalakal. Nung pera 3% el tax. Ese bolor trastor nga en pera 4% el tax rin pera GRT. Yung nga kamol order ra a Manila el mora California ekmer der belaw. Yung kami sen teral tax la harari alo gugar kahit other finance teral tax la harari. El gil. Ara kabalment tergil. El gil la import. Oh. 3% niya. Jero. Akala mna mo gata. Hindi mla daka. Jero. Mela eka kwasi. Bomoldo ba to kora aquaculture. Bomoldo ba to kora sales. Hindi galat sel bolola ra ko ya se bolola. Haratax. Kamama mon musia kalaram legal me hindi ka tax. Tiang fair system. Tumi kita digidro mle kita mo kadar kita se. Tiang aram hindi ka progress. Well, we need to change the way we do things like gira ako tulo la tax system gira fair, gira equitable, gira lift ring ako tro arayon merba. Ako lang ari kabalment. Gira help particular hotel. So let kita a reason. Albon ad mangi mo tinggal gotem itut. You know. Kami tungo yung sa. Sige ta ukti. Dia visual gi igiri nga so isa ba ko ra flow. Why share era sendo mesra first kita bela cornerstone ra foreign policy kita ba compact of course adolet kita siabal adolet kita ma Taiwan adolet kita ma Pacific Island Forum one of my made sure relationship kita ma Taiwan since kamu touch sel kasi bakang Amerika so kalau kira gaya kira de kalau masih tiang relationship kita lo bangkala Taiwan monsisiri la kita milsa instance ra tiang nomor asesel buya na memang ra belu ra Solomon Island magini pas semble suite sa alliance kiri melat melawan price ra mainland China se ker oil di ngarngi ra belu bela ole angani asina adon la sina ma a Taiwan dilwai se kiri oil ngani competition ya tulo mela wang ra ulem selbuk al sum ka ngartial dulu alugo e wara du se osengem ra dole kiri masina mau dole kiri ma Taiwan Tira manu ilgere umra lo hacen obrado del gel morar bekla. Le kida onda sora nalge de onda sose wara future ti. Mungira del mongil mel bod bara rogul tol. Ma adi segal ukti offering ukti osegal al time. Le tigel gotel medel sali del sali asina FSM. Mungira drome sose wara FSM e wara bela. Agi del olabel campaign. Dire kal gira dolome sase matialu ko tretele la sinal mlamo ikang make sure at banara ngidil media rablu ra sinal masadar belaw al banari makoro aspira to ase tirga ngungil at samrial wasel gimul belaw di gibom selimiu di tirga kora ure takle ukiga mangale badar gid mak kora dek understand tial kita tiat kora toy man maral bitikan di gid kita dekal tidel sedira ngidi la kada open al morar bekla tira kase dia mama kamal be erir semua cuma ngilang girel to di kita umra to lo ase abalwada aklabo le wil blu er salida giren mral salid el mral ngosugid mengira del mongil evaluate tagal to e mongil subi o me so ase metial dangari elang metial ukl proposing na bebeda ngara change
ngara klung yolel manganak kantil tiater igel decision adra blua girin momen singase to ngeri treta landia di for me am asking ngara lal chils yakwase ngawil dome swase kita ko ngara blu kita blu lu ngara mit chuchur government by dome swase chum ko ngara tegi del treta rela ngara igel benefits el del mari ngali morada kuno ase tara kotumil benefit mo barela kondi trui me imel gul blu الشيء تايوان متى باي كده الليبريج نيل توي إذا كده ملامو قديم كساي هو سو كابو ما دوسا كده وقت يوم مسرا بيتا لاسه هذا ممكن لاسينا مغرم مغرم كا وقت سا بيتا لاسه ما وقت ممكن تايوان إنغرا سه أدنو النوري so I think I issue كده دريا كسر دريا كده maximize سرتال الشيء هو هذا ممكن تايوان يا ترى قلت التال سيد الموا تريجر هذا قلت بتوع المراو البلور إلى السيلز بلور سينا بتوع دودري إذا قالوا مرة قبل من ترتيسه لقد سوري المراو دودي راهونغو ما تايوان ما مقمون غير السيل بيلاو اللي قالوا مرة قبل من ترتيس دي سيل أدفانتيج كذا اللي قد سيلا سينا من سيل مين دي شو قدو كلوزر سيد التوان قدو mang we have to evaluate mga tamal mo ngilo mes wase ngaray gel benefits sel nga hindi kita umra lo se trigal leaders er gid mar matakla blu amna decided to get the road to bagi ungi kita umra lo se it can be improved and done better so kita but we should never close any door kaya tia option e brother to gil other bela o mes ngiro we evaluate dinga umra lo se igal doru rela let's تورام رجلا leverage ما دلوت تلوسي هذا سايقل سي هذا المرة السيل القط مكلام سي الجايزار كده مبلو ميرا أرا أضربلو من تيجي ده أقول ده سوى بس هسه كده محل تكتينيو أو شيء ترند على وداس الألتام كده ملا مثلا أمريكا ملا proposal negotiation روم كده بيلو after a year 2024 ما decision نبلان مكرينيا president تركيدا واسه Kau vice president bom create la negotiation. Mesti la negotiation mo mereka na wer omu office. Asu mo mo. Ngaraw kasi mo gila sige the process. Ato ko la negotiation na compact kita makamenta balik. ولا يجلس قتل جراسي كذا قلت مك كم قدم ذي ولا سنجرا قدم مو نرى سؤال أنا منارمي سؤال سير أدري فيسم مرة أدري ماشينا أم ذي ولا سنجرا سوري يجي قدم ذي ولا سنجرا سؤال قدم ذي ولا سنجرا قال سنجرا سير إلى الجيلز قدم لا روليا بلان واسي ميلا شون قدول جي سير جاي زارجي دعنا أيجل دوس بيل ما قد بيتيال جاي زارجي دم ممسيسي الموسم هذا ذي الديجيت أنا سيا جيل الكولر جيت سيل كامباكت البلسانية بريزنتوري بيونا 2009 أمران ناري سيل إيكونوميك أدفايزوري جروب بالغارة سيل كذا قرا عميل تكلية ستيام كيد التقوين دي أكشي سريعة كيد التقوين سي أدفايزوري جروب تيجا دي مسكيد أدفايزوري سي أيها كيدا بيبي رارا الشيء لوجيوني الموجي أجي سارة sometimes كيدا ultimate decision أمريكي در other بلاهم ما تقليدا نار أول بيل دي sometimes يقول هذا لا بيبي advice را professional سمو غير قال توي را outside الميغو سوكي دل help الميغ راوين decision كده هذا final decision final decision هذا هو دي أقوم ده سندي قال دي مريض close را سيم راسي ديك ميا ديك مغار بلان ديك نال مودي اللي غاري maybe غاري أبيس رول ده سوسي لو تونيل مو سوكي دل معلومة connection so let's say كده مسافر تورا school تورا أمريكا لا سيم help program ال establish a university بول سبلا ما بدورا كده كان يرمى على وبعدك ترى physics دي كده سيل مربلا مورون مغرا كمدرا أوهايو ستيت له university مغارية سيلور سيساق لمرولا research so we need to get the مربلا more next level ترى بلولوس بيرين example بلورا سingapore سيل دونغنا تورا school number 1 they spend a lot of money to get a Torah education. La more sel point ada more sel school ngula school. بالقول واسي نجيرم القوم office قوت مكلي ولا الموردين أو إلا لو دورا من تبريك. أنا عمرنا واسي we should know what we
you know, I hope hindi ka ba nakla Trump. Remember, gamudo na ko siya. Makuha. He's making America Yeah. So the first rule, sumada da kalmok lega subirim. Hindi ko te kung hindi ako malungin. Ano ba kami? Bakit kasi? Oh, tiya, nakakala ko beser say, tiyam na agi. So I think what we need to do, I hope we're doing the research and getting a team together. And you know, kita kan pak kita ma FSM masyala ngodo. Hindi ko nasi ngaram kadamlamot mak kita marwa FSM masyal trigang ko ra malwa sa gi malor toy kami hindi haligim order kami. Kada mer tiang sa tiang ngarang yang makaram karam. Order makora ako sing tiga ko ra di order mo kita ko kasi kada partner. Sila bodo biilan dim na kanta sa sendi aktio order ko ra kerta. Mentira di regal sila bodo mereka sel meeting ra Hawaii. Itu kadidal 8 years. Why say? Jagal ni. Melang gile del buk masa or boringi o ide ko ngai guigel lolo ko ile. Nanian mo to question la kapes. On ngarangil dire kal kola dingara. Related and mortial to wala ka pak to kol ngalageda. Ngalagel belawa kira pro Amerike. Ma territory Amerike. El logi tegi ka pak ta umungil si kita. Mengsuka lingaw lu sem rasim la ang dire kal marklo ang movement travel tamla to ator bangi el wase. Kam stop sel sen kiora dakal tadi stop absenti balot tirger adra bela ul ngara kel bela sen kio le mere bela ul el sen kio padi suka lingaw lu sem dire sen. Okay, so ngakamla natin lega magaruba adal sel kanggang ra 2005. Sel seki. Kama mlet mage ot bidi seludasul mora utamelala alwa se ball deal secure outside, the ball deal secure by absentee only. Mlet parte seludaso ase trigel ngalga tangara outside. Ade kal tabasul al sugum kada adala wabaksan mora kwame ade kabaksan mora Corsicana mora Houston ngira di mo tabasul amru. So mora outside the ball absentee rogun. Kita dire kali lisel amendment rawat melala argi del wase al suku madamam malu bendala ma adar bela wa adar bela se man adar tarablu undi di adar bela mungara yang porgi dan melam ka taklil wase ka adar bela e al sela yang porgi da se sum ka adar bela e ka senkyo mung aku mara wase maybe tial to wase bola ka senkyo outside is more of a reaction and more a problem ra system. By gira tuming abay gira the loro lamgel election commission wase karula rules til mongin mulbolta basula teletara senkyo Kapit mas kawan sa pon na plano system. Like 2-3 years ago because tial la leadership ra government lang ta appropriate daw del mo murura bayra saibal makwam edi kami appropriate daw del mo adi gini. Umamari appropriation dire kal mora skura asegura school. Ako nga ses yung dire kal reaction wase igang duda ngar bela wala kan mala mo kran ngar outside. Maka dire kal the concept. Tira dia kal pera tax. well Magila constitution argir amstrela magtil senkyo mang singa ka kombra lo ase ngira mo til kla gempo le sela magtil abay agira dan ba garior rablu ara darablu ay ka ududir bay giri loger trial mga taklil wase tial mo itelau do dong atter tial molgori tial moru malman se agira do loger ara darablu we should question ase tial do dol mora bay un ilo mo itelau do tial do dol mora savior un ilo mo itelau do lengaria skula dengar belal malos pe anges I know lo ase obora education es el maintenance fund tilau lisl gegre oise so they can hardly keep up para maintenance sa school. So, I think it comes down to priorities. But at the end of the day, kita other bela, kita amne senkyo iga. Kita other bela, amne senkyo na other moray ay galdruan. So, what's important, we have to make a decision. Kita other ablu, other kadultu na other ablu. Mong another ablu should question our actions and other sum tomra sing muli
Dice kita, ali di Oh, bok partes tiag del subject. oh. Kala mne mention ngin om goto mo do leng. Akum das ndire ka ring ra sila tulu. Dia ka public hearing. Oh, sí. Mai ka ro gul to ka ndiga ka tal bor nya question moral other way laul wase. So me agi mo ko do ra ba la ra pa. Ndiga ka tal kari. Ulum kumo obis. Is that a question? Oh, sí. Como kandak to. Gira do kandak to Asum public to hearing. do mo se biore. Ndiga di mo gera katoliko gera other way laul ro gul wase. Di wila la bibile ka taksiun mai mo. Ele udu dere other belo. A major issue elangan maulma to me dia ka public hearing el gira la kan ududir ada tira pe atak. Ma ede kan kita to no ser other kwan. Ele al sumo na TV lo setia ko trungi le tiga ngal gede tiga ru tir. So no ser tira ko no ser tir. Se dega kan tir ndi se gidel au na moklong le mu se gidel do mara se. Dia kan enough oversight ma questioning ma tial whole public hearing process. Se gira der kan seori. Assure kami a help per se. Assure ang irmang ra sengan kla. Urdo swal mo help pri, magal media mo help pri. Ma olbir mga ria alert tel to. Se medela 7 minutes. For some reason, it give a conversion problem till I give them more. Other Avalu or other Bella, the Rakal will get used to this concept in Molgori. I go do view. I got decision of the other Bella. Material program agi try repeat try every time lagi moru nilos. Other Avalu. Po mutel government mo parter ko. Po element clock claim. Affect leng kada martiam kada mga ay galtoy sector del masta mak post office mak hospital et dilga tra life na lenga kata kan so special other jaga other so mo da du vit di mero kada ga ase haru como mol gaila toy mak mun dia mem da bol sem bu kundul du swem dia ere giving atte ko mi amuru sei givir to ya dilga do si klida other below mo parte ngilto gol wail al molgo mal malato el molgo ending kida dirga borise mal importante ala leadership facilitate to all ma len kia mo kida mata to el kida na moria to el mora medial lo hace ai gal state government ngil di dol mol mal dio mostra do de viaga carga ngile tiango ngal do runi. You know, I got a total issue more related al morte ay gidel di mo toy el participation al matak lagi el sur para constituent. Der gamil politician I mean gidel ay gidel toy amla mo toy lo asay dim gi kakalmo dia lo sa do al molgo lo el kamam lo ay kamam el lo gergalos kau mo le nga panso mo moruli. Dia ada lo ko seguido. In fact, ang aso mama direct al mo ok gira la gal ger ki mo ge. Di ko mama mastro ni ge om das basi. Ti ay gira klisi ela democratic government. Ulma gi mo mo. Munya. Tamam sa. Medela 5 minutes gide junior. Merenga sulem mo se bem. Metro ko me ko kuma do gira question ko me answer. Ya merengel wasi ada dulu rogo o misal kau ngara brigel marangar bela ma everywhere. Makluto mo ska last 4 minutes, malangan niya para sa bukong tigil at program merkaw. Aula lang ang mga. Hindi ko kuman sulang al bakal muska katel magdu mertiam magda kaswe se abdu le ultuir se gidu das se kida amoda se ancled el momsura adar belao gira mangara kar kari gira del gausi sakal gira del kama gira mal giri loge rakam lo sengara gi momru misal suma gi tmur obis en si lo ase ko gora di ko dio tbdi sele youtuber kal me ase ko gora di lur o ingra lo set tiagi tagi den bruri ela ko koram la mo ngot mo sa kada aiga amaklo tu teleng kita aku mesti kita ngaramol me kada senkura adan moragingal o itile warage ukmem ko doge gira del galada senkyor ngil elmo te ergi gida ngago shargi dem gatat makalo urior kada spera to ase gida makalo urior leng
close to trela kada wase sum kada mo increase ang minimum wage ang umra to kasi ngire mas ang minimum wage kada to da statistics erulil mo to wase mas mas tiagi del amount naram la kayo kang malung ilay sa tare yang sale malaga kam langol mo fa dala mungkin ka ver kami ire ira national sum malaga sen mo fa dala national ngarang miri ila tamasa ara la lu mesara la talong okol mri mutta trulli Hindi ka mahal. oh kabong Siya mul mo fardala. Yung garagar nga mul gaw, ang garagar nga international government. Ere la oportunidad okay tila Monex. Monex hindi you have a point tercel mostra budget regal state amral dingara national almo algoro state nga siya roche gara hindi kada hopla se tamlisi rabluri tralo motorage lisi rage izar tir mosil elmral la affordri hindi temesa sel priority lo ase karganira rat aklo tu tren ngira del mastira odo del tira ot mukla tan and that's why nga malom rasha to ase ngira ngaria ministry of labor al help pergi del mula yelwil policy elmral help pra arangaliget you know I don't know why we don't have a certification program. Di kita naman kita certified plumber, certified carpenter, certified sel hiring akong balit, tiga certification, they get paid this rate. Mungkin atang ara, problem mungkin dire kalme malagel test. You know, those are things that we should do. The other thing, dire kal daw marani, anong nga MCC and Ministry of Labor, we should adopt some regular policies that are effective ra blula. One of the things that Singapore does, trige say tiaka problem na nadara ngodol bulun mera ablura Singapore hindi asum teme ekal adara kombali som lahara adara blo angaria tugobet sem haraling makablement trama esel tugobet sem haraling makablement trama aki mobile merura kotru school and make sure arangal gama amoria ureri that's what they do mung gida we've got to be innovative gida el mesay gelo besel well gida asedel olong songo sersel ngia obradel luri adar belau obalo mirin mo tabsul mura agar ngia lakabal mentergit emilisi raga izargit mral mo ngia tuigo arogul tangar adar belau alcu meng dolan mral me base tigo arogul bilas meng aga dimel odor siang klek olingitra klangan tanga terkamira atrablu laga bola ramel semua mesa mira pularale mada dur kamiu lagu ngitra teal moger nga kager mongoro nga le samarial siungi koman masaur teal edol molmel el magarula tara adar belal mogot koman masulo Kamam amaringa sulem. Imam lepto kakarmam. Magi siotar kau membobol oil mill yang taraga talabang ating. Ding amaringa sulem mos el mertia ko tiaw diswen. Amaringa sulem mos el mertia agi ko gera kau. Yo litre mer adar belau man suku mengaria kalmiu lesomiu loger tim nakal moger. En sumiu lo tengwa directly mora junior yang ada akhir kuare ringi ngara madalai bitar across ra para mayo. Si ulti yang lak lem sang baru bem mau teng one more ni. Ese ya to bet se program ramam el afternoon. Magi bring asule makum ter Mr. Wilter by Mr. Gambes. I wish you the best. Yo ngara will thank you brand me. Koman misau lo wa beno.